cia mwanya muno makiria mwiroreri witu wa Gikeno TV undu mwena Mombis TV na muthenya wa umuthi ni tugicerete guku mwena wa PCEA guku ni toll Ruiru na ngiri na muruna wakwa haha ekiambia mugeithie nigetha tumwire niki twakorwo tugiuka gwika niguo kugeithia muno mwiroreri witu ni njitagwo Mombis TV na guku ni kwa Mombis TV na Gikeno TV na turokete kiroko gya tene na tukite guku mwena wa toll PCEA ni parish kana ni branch ni guciria ikoragwo iri like aketuge rukongerwa PCEA mwena uyu wa toll Kimbo Thika Road na guku niko kuratwika kurahanikire kwahanikire undu uri uragitrend muno thaici na wahanikire date 19 May mweri uyu turi ni mweri uturi turi turakikore turi na wahanikire kanitha-ini ino na nikio tukirio muthi tuone kana tukuona tu updates uria gwathire na mbere no mbere nene reke ngucokerie nigetha twanjiririe hau riu kuri mweri 19 ugo wakorokirwo ni muruna wakwa hari kiundu giakorwo gikihanika kanitha-ini uyu kuria mundu gwitwo retired engineer Kenneth Kungo akorirwo akiheana speech niguo akorirwo atakuigwa wega ni njui mukoretwo kiona video ile irakorwo circulate online na ni undu wake hamuno makiria Mombis kuona muthuri uyu kana uria kuragitwika ati ni mundu wendete Ngai muno na kiugo giake kia mwisho ni waiguire uria akorirwo akiuga Ngai niwe utheri witu na mwihoko witu na hau niho akorirwo agithira hinya na agikorwo collapse ari thiini wa kanitha-ini uyu tukiri muthenya wa umuthi na ciuria nyingi muno ni cirumanire na video ni tondu before collapse ni haigwikaga mutumia urarira background na nikio kiuria kinene andu mareyuria makeyuria mutumia ucio aririre niki nginya elder atari ala collapse tondu ni aragia we ni kwariaragia no haria guga niko gukira aina mukire ni gwikire kiuga ni ndireigwa wega na icio ciugo ni irakoragwo cigi confuse andu no tugagitheria elder akorirwo kiuga ni ndireigwa wega na oho hari na kaundu andu ingi muno mareyuria tondu thutha wa elder ni hari na gwicira ndikane pastors athuri akanitha uria makoragwo magikara handu hamwe ni magikarite hau na ti ati maikarite uguo tondu nona elder ari o mugima na nikio ahetwo kanya kau akorwo akiheana speech thiini wa kanitha uyu ni urakorwo kiona ti murekeriru mihango ya waki no iragithie na mbere ni tuko tukiraniria na andu maiganona uria akoretwo ari engineer no igwa aretwo retired engineer Kenneth koguo ni akoretwo akirugamirira waki wa kanitha uyu na koguo ni briefing akoragwo akiheana na koguo ona athuri acio makoretwo magikara hau uguo matingiamenyire kana ni collapse kana ni kuigwa taraigwa wega koguo nikio kiundu kiu kiahanikire ona ihenya uguo tena gutiro ndu tocio ma expectaga ni ndrona muno makihurwo guku nenda-ini makera ati they were just there niguo andu amwe marauga makauga ati maikarite o uguo ati magakioneka na haria ngi marauga ati DCI agaci investigate no tukauga ona we wikarite hau ndungikorwo wi ready tondu ndui ati undu tocio no ukorwo ukihappen na ni undu maketi andu aingi tondu tutituona by the way mundu wa kiete muoyo wake kugerera njira iyo na andu aingi muno marauga ucio gugithie direct heaven na no njuge ati ona ni woni wakwa triple mundu gwitwo elder Kenneth ni aragithire kugerera gikuo no njuge gikuo kiega gikuo kia Ngai no korwo to mundu ni akigwaga uru tandu a family no ugicompare nawe Mombis ugicompare uhoro wa riu gikuo giake no ria irahanikire gwiciria onokorwo andu matirari prepared at least andu a family mari na mwihoko mwendo wao akiri handu hega na tukongerera ati mutumia wake Triple na mwana wake ni kurerikana ati marari present koguo background iyo no akorwo ukigwa uyu twakorwo tukiaria nake arauga no akorwo ni mutumia wake tondu hindi iyo collapse ri akoretwe randu ati mutumia wake arugame nigetha andu mamuone
aria matamui na twero ati ni kaundu aramenyerete o handu arugama no nginya wiye nie njitagwo nona na ndi wa mutumia umwe mutumia waka ukirogeithia andu koguo korwo he thauti urakorire ukiigua mutumia wake arakoretwo o hingo aikara thi kuma kugeithania thutha wa muthuri wake kumu introduce so probably it could be the reason nikio maundu macio marakorwo makihanika nituko tukiaria na aria makoretwo makirugamirira handu kana arafu turirikanie mwiroreri muthenya wa umuthi niguo mathiko marakorwo makihanika no igwa gikiundu giki tihingo kirekekire kirakorirwo gigikika kiumia kihetoku koguo umuthi niguo elder kana retired engineer Kenneth Kongo arakorwo akihurukio kuriguo mwena wa Naikuru na nikio tukiri gukuguo umuthi ni tukorire tutinakorwo tukimenya update icio wega no thutha wa mathiko kana indo icio ciothe twakorwo tukiona kanya tukorwo tukiraniria na andu 1 2 3 nigetha tukimenye uria maundu makihana na at least nigetha ngoro ciao cikorwo cia horera niguo na oho tugakiuga ni kuragikirirwo mukonde ati aragikuire kugerera murimo wa ngoro niguo watumira korwo agicollapse na agikorwo agite muoyo wake na tugakiuga ni tukugeria muno tukorwo tugetha na ringi na muregi elder kana mundu watindite nake muthenya ucio no riu tukwendaga kwaria na umwe waria maraturaga nake na ni aratutariria kauga ni marakirutithanagia wira nake ni tondu marateithanagia nginya gwikira tiles koguo ngonaga twarie nake mwiroreri witu tuigwe gucenjia ruga hanini tondu kimugikuyu mzuri sana anzia na jina yako. Jina naitwa Henry Kijuma fundi wa tiles hapa Mumbi tekawa regere kanyero nimuregi sawa ziko sawa tuanze tena tutaedit. Unaweza anzia na majina yako, utuambie unaitwa nani, ulikuwa unajuaje engineer? Majina naitwa Henry Kijuma. Niko nafanya kazi ya tiles. Na mzee nilimuona siku moja. Ilikuwa Monday. Tulimngojea sana. Akuja approve kazi. Na wakasema tungoje mpaka saa 9. Hiyo ndio siku nilimuona ya kwanza. Piga simu Sunday, kusalimiana, nikaambiwa mzee ametuacha. Ilikuwa hivi. Wewe uliweza kusoma service hapa Sunday? Sunday sikujangi huko. Mimi huenda kanisa nyingine. So hiyo Sunday nilikuwa napiga tu kusalimiana. Tujue venye kazi itaendelea kesho Monday. Juu ndio alikuwa amewapea kazi na ya kujenga tulikuwa yeye ndio sasa final kama approval engineer. Kwa hiyo wakati umefanya kazi na yeye unaweza mdescribe kama mtu wa aina gani? Nilifanya kazi na yeye sana. Alikuwa tu anakuja ku approve. Na hiyo time kidogo yenye mmeinteract na yeye hata akiapprove. Watu wanakujenga ku approve na unapata huyo mtu ni very harsh. Alikuwa mzee mzuri. Tena ina heshima zake hata venye anaongea. Kwa anaongea na heshima zake. Na alikuwa mzee mpole. Hana maneno hata hakuwa mgonjwa. Kulingana venye kwa anaongea hapo hiyo siku. Hakuwa mgonjwa. Hakuwa mgonjwa. Hata mimi wakati niliambiwa mzee ametuacha. Nilikuwa nauliza kwani aligonjeka lini? Kaambiwa hapana, alikuwa anapeana speech. Nilikuwa siku ya mwisho. Na maybe ukijaribu kusikiza speech ilikuwa ya nini? Juu kuna watu wanasema alikuwa anapeana sermon. So what speech ilikuwa ya nini? Venye walianza kanisa, hiyo furaha, venye mahali imefikia, tayari imeanza kuwekwa, mambo inakamilika. Finishing. So alikuwa anapea updates. Venye tu alikuwa anasimamia hiyo mjengo, alikuwa anapeana hizo updates zote. Sasa unajua ikifika mahali ya tiles kumalizika, kazi ni kama kazi inaisha. Ni kama kazi inaisha. Inakamilika mzuri. Hiyo ndio ilikuwa furaha alikuwa nayo. Unaweza sema nini, unaweza ambia nini watu wa familia? Kwanza tutume pole zetu. Sisi kama Gikeno na Mombies tuambie pole sana, Mungu awape nguvu. Juu umepoteza one of you. Unaweza waambia nini watu wa familia? Naambia pole, wajikaze, wajipe moyo. Wavumilie. Na kutoka hii kanisa tunaona haijaisha Triple M. Umekuwa hapa kanisa ikianza kutoka ianze? Si kutoka ianze. Kanisa mimi nimeingilia pande ya finishing.
Venye ilijengwa hapo siwezi nikasema ninajua. Bali kazi imefanya hapo kazi mingi. Ni watu wazuri. Ni watu wazuri. Na hakuna complaint ati si mambo na pesa pana. Nikujange ni time. Sawa. Tumeshukuru zaidi na muendelee kujipea nguvu. Asante. Okay. Koguo mwiroreri witu ugo wakorwo kiona tutinakorwo tukiona mundu hacwa uria urakoretwo incident iyo igikorwo igikika na ni tondu muthenya wa umuthi niguo mathiko marakorwo makihanika koguo ana andu aria twakorwo tugikora mwena uyu ni tacio maagwaka na ni urakigwa ati kiumia kana Sunday ndakoragwo agithoma thiini wa kanitha uyu na nikio atari na more about it kana more information about it no tukagu promise thutha wa family gukorwo ikihona nitugukana tumacerere nigetha tukimenye maraigua atia nigetha tukorwo tugicakaya hamwe nao kana ni atia Mombis niguo na nitwageria no riu ni urona ucio ni aroneka matira interactite muno aruga no kahinda kanini no arakiuga wendaroi mundu gwitwe Elder Kenneth ati ni murwaru koguo kahinda kana mara interactaga nake ni kuonania ararikire very healthy na ndungiragituire Elder ni murwaru handu koguo tugakiuga akihurukio horo na muthenya wa umuthi twaga information tondu nirio muthenya wa mathiko ngwiciria ni turagire information ya maundu maingi muno no thutha wa mathiko family ngigitikira kwaria ona kana Elder aria maraikoragwo me hakuhi nake no tugiconsider ikorwo tugikimetha nigetha tukimumenye uria aragikoragwo hana hihi karugano gake tondu ni thaici tutinagikorwo tugisucceed maundu-ini macio mothe twaheana belief ya maundu maria maragithii na mbere. Yes, mwiroreri ugo ni gukihana tukwiraga kaingi na mbecio wonaga screen-ini itu nigetha riria kumira kaundu itura-ini rianyu no ukorwo ugituhurira thimu nitukorwo tugikinya kuguo nigetha ukorwo hari mundu uragikorwo agibatara uteithio agakorwo akiona uteithio ucio akorwo hari kindu andu mabati gukorwo mari updated tuhuragire ina mbecio cikire screen-ini nigetha tugakinyaga on time tugacokia ngatho muno makiria wokoragwo kioya kanyaga ukorwo ugitwirorera team Mombis na team Gikeno Ngai wa moyo amurathimage na mutikariganagirwo gu subscribe okorwo mutikire muragi subscribe ugo niguo maundu makihana tumago kugo mwena wa PCEA Tall guko ni Kibo Ruiru constituency ya Ruiru kuria incident na tiodo wa kawaida by the way is very rare na digwiciria okorwo ni hari hahanika undu tocio atikaigi undu tocio gukorwo ukihanika no tugakihoka ati andu a family tondu ni gikuo gitararigirirwo ni Ngai ni agukorwo akimahe hinya na akorwo akimateithiriria kuhona ironda ciao ndio kana hari kaundu hatiri ndungi no kuga actually tukuigwete gwake ni hakuhi na haha no akorwo agithikwo Nakuru Nakuru County kore mwena wa maili 6 ku nikwe kuhurukagio ona tokorwo akiriona mugunda guku koguo dio uria gugithire na mbere tondu ndingi mara expect akorwo agithikwo mwena uyu no indi agithikwo kuria Nakuru County na tugakimwendithiria kihuruka gitathiraga na oho family ikorwo igikihona ngoro ni tondu the daughter was present and also the wife mari hau no indi ndagikorwo gigikinya thibitari koguo tugakimwendithiria kihuruka gitathiraga na tugakiuga turakorwo kahora koguo ndukagae go subscribe nigetha tukuranie ugatikaga comment yaku Ngatho cia mwanya muno makiria mwiroreri witu wa Mombis undu mwena Gikeno TV umuthi turi gukuguo mwena wa Tall Kibo kuria tugiukire hahoguo kanitha-ini wa retired engineer Kenneth Kungu rirakurirwa kihuruka kihana speech hari uguo kanitha-ini ngiri na muthuri ukiri haha arari murata wa Mr Kenneth akorwo agitugeithia akorwo agitwira araigua atia na undu uyu urakurirwa kimukora na njira ikihana atia ambiriria na maritwa maku Marĩtwa makwa njĩtagwo Patrick Furugo no guku andu ni manjũĩ ta Good Luck tondu ni nyendagia gas ĩtagwo Good Luck gas Good Luck gas haha turi niho ha Good Luck gas na riu engineer Kungu uwa mwamwĩta kana ithuĩ muno tũmũithe wa Paulu ararĩ mũthuri wa bata muno na customer wakwa na hakwa no njuge ni ndirarucire customer na arari muthuri mwega wa kanitha wa PCA uria miteithitie kuma haria thi
agoka amitwarite uguo nginya hindi no arakinyiririo ni gikuo giake kanitha ikienda gutuika Paris hindi yo aheanaga rugano ruo ria kanitha yambiriirie nginya hau irathiaga gukorwo Paris ya Paris ya guku Okay. Riu ni kuga ati kanitha uria tondu ni engineer ni akorirwo akiambaniriria nayo kuma igiakwo kuma hari uguo thi ngwihoka onokorwo ndiri wayo ri ngwihoka uguo niguo kwari na andu othe guku ni manyitirwo ni cuku iyo tondu ni muthuri wa bata. Okay. We wakorirwo kiamukira riboti ino na njira ikihana atia? It was really disheartening. Yari riboti itari njega tondu ni muthuri turakiendete, muthuri utarari maundu maingi na tena eroda mutongoria wa kanitha. Riu undu tocio ni undu ungikimakia andu na andu othe atoro ni tutiawamukirire na gikeno. In fact ni twaiguire twi sorry muno na twakiuga no akihuruke ohoro tondu gutiri undu tungiuga tondu ona Ngai no akiendaga kindu kiega noguo. Ugarari customer waku ndi kana hihi ni arokaga haha kana ni mutumia kana ni ciana hihi muki interact nake ni uronaga ta ahana atia ni arari na thina o wothe wa mwiri? Muno ti ati ni tura interactaga nake, ni mutumia urahuragira hathimu ngatwara ndatwara ndarihwo that's iyo rogathirira hau. Okay. Ni uronete ta tondu kuringana na riboti na ni njikire mukode kuratuikara kwitwa kihuruka ni tondu wa thina wa ngoro ndi kana ni arakoretwo ari na ni uri wona ta arathinyo ni mwiri? No uguo kurerwo ndingihota kwa certain tondu ndiui hihi pengine no speculations ndi ndamuigue na thina ona hindi yo akiaria ndonekage na thina so maybe no gukorwo guo no gukorwo tiguo I don't know. Ni ukorwo mombe zwina kiurio giothe uguo ndingihota gukwira tondu ndiui ndini njui we na mutumia tondu ona ndiokire guku wa tene. Itha Fauro ni uhoro very sad. Na hihi no nyende ukorwo kiariria andu a family umere kiugo gia kumomiriria tondu umuthi ni tugicereirwo uhoro turakorirwo tukiunyita ni tugukwirite mwiroreri tucereirwo nikio wona tutinakorwo tukiheana update cikiri ciothe tondu ni muthenya wa mathiko na tutinakorwo tugikinyia era mundu wa family hau uguo kiugo kimwe tu gia kumumiriria. Tuge nie uria ingira family yake especially nyina wa Fauro tondu no ndirakiui ona Fauro ucio no ndimeri meyumiririe tondu maya ni maundu mahanikaga everywhere na ni maraki Ngai ni aramahete chance ya guikara nake nginya ihinda riu uguo no ndimerire meyumiririe na manyite maundu mothe positively tondu yo noyo njira, there is no other way na ni makakimukora na hau mbere no njugire uguo. Woga guko andu makuwi atia mundu wa Gasi? Kuma njwita good luck. Good luck. Gasi no cia good luck. Good luck gas supply. Nikio ndetirwo good luck. Riu muikari wa toll tuma na good luck haha uguo no uke ugi refill gas kana ni atia? Niguo customer ciothe me karibu no moke ni nie nyendagia gas guku Toro. Gas iria njega ina competitive price. Nice one. Ni twacokia ngatho muno makiria ni gwitikira kwaraniria na ithui na umuthi ukione customers. Thank you so much. Yes. Na ndacokia ngatho. Asanteni. Hadi tumeshukuru. Mwiroreri thengio muno makiria tukwaragia na good luck arari umwe wa kana tuge
engineer Kenneth Kungu arari customer wake wa gasi na tugakorwo tugituma pole citu ororingi kuri andu othe aitura amune moritwo ni gitugi gia bata muno makiria ngai wa moya thina mbere na kumumiriria ngina andu a family kuma gwa Ikeno TV undu mwe na Mumbis tugatuma pole citu twirigane muthenya ungi no ririkane go subscribe okorwo ndukiri uragi subscribe. Na otogo urakiona mwiroreri witu uyu ni mwena wa nja turagikorwo tugikioera kanitha Elder Kenneth aragikoragwo anyitiriire kuma hindi ria yanjirie na riu ikiri finishing na ona mahinda maya ni tile iragikorwo igigikirwo koguo ni agitiga legacy njega na tugakiuga akihuruke uhoro na mame kwega kuraga. Haya, asante.